so happy watching my mesmerized by these eyes. I'm so happy watching my mesmerized by these eyes. I'm so happy watching my mesmerized by these eyes. This program is proudly sponsored by CJ Multimedia. Angel Cola. King of Antique. The next gospel star. Anybody be a cobra? Anybody be a cobra? Angel Cola, Angel Cola, Angel Peach Mango Orange Apple Yanko Punstra. Yankasame Papa. Doctor, Kakuati. Daddy, Nyame Unshaw. Medofo, sa drink we, any exporty. Edi free Ghana, edi kwa broche, udua mono ni bebia me say. Yachiatum. Parties ni eni je ekoso nyina. Eye Angel Cola. Na so udru Ghana krade a, emre wafwaje atum, enkokrafwaje atum, lawyer si, a doctor si, chese professor si, gold dealer si, MPC, obia aje Angel Cola atum. Chese me sorry na pana me nya pitch na anom kra, na asa chese me minima ya me betina bi, na asa maye basa, asa me feel favorite bi, bia obia. Bo modin a na tutu amika. Akokoje wo die me do foi sa wo pedudu atu a wo numbers no e 0244832286 0244832286 wo numbers no e na e sign etwegu e wo screen anim no me do fo ba bia wo bia no manya hu kobra pomodin ase obekọ akopɛ bi atu aton na za wo wi a eba equipment dia CJ Multimedia. So person production. O person just say we a gospel musician. Just say o person bibia wo hia. O person we na efa production ho. Light, sound, camera, studio bibia enko bibia. CJ Multimedia. Womo ye masters o. Ye no mo ye masters. Ye no ye timi twa ke. Ye nimu no. He, mi say be that TV no so a, Angel TV no so a. Yanka sakra na me hu me hu. You say enti mini I'm CJ Multimedia. Baby will be a production be a so you be a one numbers and a etwegu e wo screen anim no. Number na 0545 05 93 19 0545 05 93 19 CJ Multimedia one location no I me do e wo La Paz Ashanti Home Touch enchen ho and as CJ Multimedia ewo kumase so ewo ho bebia wo bia free wate he mesi promotion ni biso koso den na se ba no edam nkonya dia eye baby ba kope eye King of Antique Furniture abodam wo La Paz a Bractier Sport building name and a King of Antique Furniture ewo me dofo bebia wo bia no me say discount no obema wo say hu bebia wo bia no Christmas na eba occasions na eba no ko the UCC with them man what I empa wardrobe nkonya just say dining tables bibia wo de ebo medi sika nso kra na wo de bikoto ase a de aka no wo atua na kakra me dofo just say ye rade ye ntimi pa mi ni ye cute cat palo amama ye raba hwese na mitiri hu ete yire mitiri hu aya kono me ma mi Grace hu mi o se me beye ka wotena Germany ho no mo cheye dia enka nkoye ye mi bedru Ghana cute cat so mi mu na chese me dane me ho na bouncing hair na o de hye me do baby a wo bia se ba ni papa dia cute cat palo one location e wa Abeka Junction so wa bus stop wa un selifan wa bomodian say obefre cute cat palo one numbers na etwegu e wo screen no anim no e do foi as e ba ntare ne mpaboa ne kire say osbozara man besie hwan is a calculation dia ene na least fat closet e be show atare papa mpaboa papa chese ensumade papa chese bibia watch bomi nyina bibia least fat closet yeah edofo baby a wo bia no least fat closet e wo hachu nie melcom ni chen ho a na least fat closet wo nie ma ne nye Turkey enye Togo enye China me pacho unya bi wo ho e ya brochire nie ma papa bi
edide bako. Me don't for baby I will be a saban entire dia. Na pese o ye rapa dia. E ye list fat closets. Ebi I will be no. Delivery e free. As a ban aduane natural spices and so aduane e di. Ya sha that natural spices aya. Just say mama Grace just say no me. E ye pardon foods will location no. Me don't for Kwashimai, La Paz, Kwashimai, Honomoa, Omodian, so ye wedding engagement party. Be a wo yarn of way. Sepanedrian, dear. Hey, pardon foods, obey yamam. No, best sign you be a good swammo. See, Nedrian in this say. You dear, me come inside. Just an anno cried me borrow about cradi. It took coming. Eh, Yami and Yardman coming. Eh, maybe I will be a or numbers. And a chegu I was screening Pomodia not from Nana dear ne yay Nami yes ya anybody be a cobra when in a casa when in now hey Mr. Nami Gasta over there yeah Nayas me yami humpo me no and ebe ye butu me dafo ni twa me wa ba se sia me ba ya na me de neba trasi chuku tabi chuku mo fi de me na me ba se sia. Ready for something refreshing and great tasting for your kids' enjoyment? Angel Cola. For your graduation enjoyment? Angel Cola. Beach hangout? Angel Cola. For all your refreshing moments. Angel Cola. For your parties, get-togethers, events, and celebrations, enjoy a chilled bottle of Angel Cola. Radio Grandma, today is your day. Over to you. Thank you. Enjoyment Cola. Angel Cola. The Enjoyment Cola. Enjoy all your moments and fun time with Angel Cola. This advert is FDA approved. Live life we go full my belly you. CJ, a jebo, a janyaba. CJ Multimedia ababa draw sacrum kumase ataje and neatidene. CJ Multimedia yejumekuo kesi ababe PM wa Ghana ha. Efa nipakuo one day one ho akade. Sese wo pe stage, light, screen, sound, ana empo video production. Ye ni nyina. Enu nti se ye nwum to gimedie. Se ye nipadom hia mu. Se ye mbeye live streaming ema ene ho hihye nyina. CJ Multimedia say ye wo ho ma. Ubehu ye wo boshen ye ne Masalachi Junction mi di nhwe animu. Freyen 050-196-7227 ana 024-608-1616. CJ Multimedia ye ne masters no. Aye, too many worries aye. Na guest me see na wo be yay me so ya nipa ni be cobra one me kasa ma weni na me na fo wo ba cobra's name nyanya mia and Obaapa Gladys the manager. Come on, they fine. Madam Fono. Why you Oh, my brother. Jesus. And Yasa for you. And Yasa for your hoa. Yay! Come on, man, what you need him? Be a cobra. Now say, Baku, a cobra. Where Bakua? Why a cobra? Where me a nuswa? Oh, yeah. Cobra. Oh, yeah, me and Sansua.
Oh, Sister Gladys. Obaapa Gladys, Papa. Now is all your name, dear. Me the Gladys. Wow. Me dino no Gladys. Yay. Nyanko punshra. Boza. But I know why I'm many you. Mama say no. Okay. Wait me mama. Oh, mama say boza. So yeah, me say the anka. And then the manager, Auntie Pat, Sister Pat, she's so beautiful, she's so nice person, she's so humble, she's so respectful. Auntie Pat, let's say it. Bibiya Boko, you are so beautiful. Thank you. Eya me wanwa, mo ye fe pa o. And afei, ni pie ba kope. Beautiful humble pie. Yay! One was to say no, Cobra, Montoto Dynamo. Now Cobra's number ho, Cobra's. And now we are. Me uncle Sammy sweet mommy. Madienina, me counselor Bakope, counselor, mama, great. I was here for. Also, me been disappointed that, and then you be doing come on. Kosua na hwe Angel TV kwasiada enwumre bia 7 pepepepe na we nya bre na wanje bre na wanhwa enya wonfom so yawa da bia 3 to 4 eye 1 hour tena ho na hwe ebe entertain you ubesua bibi wom chese futuo bebre wom enkwanhye bebre wom experiences in life mani hononti mani adaho ene ye bedin kombo wo fidie ne nda he ya Gladys o Mammy, Bibiya you find here. Obaapa, Boko, Auntie Pat. See, I can't Gladys. Gladys here, why? Gladys, you'll be a. If you are so quite junction. And no, where him for? No, be as a lie. No, Asante and I said, I dance. Oh, from na don't pass a lie. Oh, okay. If you are so quite junction, I go for mana. So. Oh, I want free. It's your lifetime now. I want what's now. I want your woman. I want your woman. I want to go school. I want to wear baby. I want to see you. I want to try. Who's you, my baby? Me 3. It's not the Biana. Why you fake? Me who what TikTok? TikTok and so they say, oh, trend about more trendy. We no manager. I knew PA. Just said, my TikTok aboso. And Yami Shramo. Yami won't Shramo. And that stress me. I didn't need too much. Na Yami won't offer boy. One turn in them. But as you me a buy a check for the ananti bibli and a wow be share with life experience program where experiences in life. Any pebi at the other famous as or more in the daho. Manager. Sister Pat, beautiful. Hey, oh, no. How they won't did this one? Sister, and you mean what about a bay? A brebena, what about it? The patcho, and you know, you're about this year, January 31st. January 31st. Okay. This year, yeah. Okay. And about out. Okay. It's more the buy, you know, and then a shame on crying said, San way because anybody be a co-grad. I said, now, I said, Muko studio, no, meaning say be about once, na mo ye, you say, so be a yemu be beer. I said, Yamojan, I said, more come on, one, I just said, me person, the money me bon como, and yamin, money ye mon como. And that, the sister that came in, one share my uncle. That's it. Cobra, wo bin so a ne venom na ne brona opuno ano odin se cobra e ka osese ya yenye ano drama wa endi 5 minutes ube yetum ubewu ti wo bi a ne brono ano edin. Okay. Ena ye tenase ne ye hwe ye dada setene mu abrabo na ye wo sebi enipa bi wo ho no musu no etese cobra no. Okay. Cobra no ya abo bi a wo beka wa odede wo. De obehu an se waso. Bi a asema esi wo woni wurantem madam fonem. Me jiwudi wo kan wo de a kire me wo futuo me so me ka me de a kire enti denti na me de ebesi me bo wa mane na wo be fa kire akoyi me ho a kire me wura na chese wo de awarigo na eba na why me cobra me tenase na me dwene ho a why poison e wo mabrabom why poison ma warem se nya nyankopon ene hu me mobo no ye madoma ke bia sa atam no wogu aware no ana nka wa ma me ma aye basa
Ti yetena se ne adwene ho ne ehwe saa de na ekoso abrabo nim na enwum na se to se cobra ekoso wiase abrabo imu a na se wo de toto saa aboa cobra no ho a na eno ano ne suban ne su ne seso no saa na nipa bi etie e wo ya abrabo nti eno ne enwum cobra ye de bae enwum no na kire se nipa yankasa ne ya ye cobra eni cobras Auntie Gladys mama yen ko so de no me da se nipa bi disappoint o pa me ka se ai okay me fa ne se bia asore yi na yakui ukun sof ma nya tade pa wotimi sha o kunu wa unikunu wo sha agency de kwa asore ya na sof ma mi eti ani kuna so ge wi do no mufupupu no to no na no yi sei osofo de akwana pichi be 1 year amakwa ne je asole no once why ekobla waka wo church member wa many pa na nya nkwaje okay waka no e wadwuma mu wo sha o mate baako de bia o ta miniska na wo hwe adwuma ya wo yi ekwa bedam na de bia msora mama dan fu iskedi be de shawa ebe yeyi timi so kaka aka na miyima no betu na bibe fufuro obedru adwuma mu ho ni 1 week na wadwuma ru ase kofie oye bibi nto yo be fro wadanfo no ade ko adwuma da ho ye adwuma no enso wo ye mfre o you adi aye kobla wakawo enipa ebregu nsawa mu obi se de no ye ya wontimi mo wansa ba akuda obeka se mami ene mo hwe ese kana cross mami ene mo bibia de wi amia me sofa wa no enka meka nanka mo bi wo ha nanka de wa bo amen enso onye hwe one word edna kotum sa one word ko ya betam obi etukwan oh sister we se wo sumi o bu chire pa na opobi ahwe ne bade a wo de ne kwa obeboa wo asemba ko sam motu kwan ebi akonto ne tam bi o kwa mpo na wunimu betini pa na asemba ko pe na o kan ye no amotu kwan asemba ko pe ami esi wo bi correct sister we o kan teni pa ne pomisa o wotem ade fi wo chi o bado hu aso wutrum panyan se utimi bi wano kasaida na enyamia wantimi emi wano wakum asamba ko pe wakum enipa bebre ha enti sister enumi a wodi ban wodi o reasons wo no manager na say wo no team wo reasons nti a mo de sa anyumu e ban enti because of that nti na manager like I say mo gina so co studio ko ye enyum bi say de ba ya na say about once sen nyema ya fem wa brabom na Ghana for anase wiase men nyina nso de bibenye aye afutuo ama obi a okosa situation nim no ni beba ne ho so no ama nani ada honom e wade a woye nyine ntina mo de ba ntina ye de ba wonse ye wade bi won me about once ene obi susu honom a mo sheda plan ye se da bi se ne a enipa ni bi aye sese no I mean e hono na me pese Ghana for pese ye ti ase kakra ye na ti ye obi betia be din kuma che o se Nayas ade bechi ye kuno wujidi o se but we da misro me ana meka enka nchiru bia asem ni siwie no madam Africa yo na no se bia gonu wodi oboa o kan o ma ye cobras okay mokunu okay so o ka cho aka betima pe bia afa so wanka so ni mienu nya na eku etie nyina me ne nnuam nyense de nwu bae ye hwe de betimi esi nne ade betime bi esi ade bechesi bi esi ni na yiwu okay yes what is ka twa obi mrem ko na okunu okay wa mo bi en di enle wa ye kobra na bla bomu kobra da bi obenya kakra wo no ase nipa bi wo mo wa bi do betimi aboa wo na wo mpese wo bebo wo pese de bi ono nko an di ye wo abrabom hwe ni manager na ko hwe nipa so mesi ye kwa asole ye so obayifu o wunnim na di udu sika shene sapapa me na da
isika nyina abɛhye wonye kobra ai kobra wakan baby obi didi nsero eti anu ntina mu gina so a mo de sa anwum wi ye hwede ekoso wiase nyina eti na se mo hyeda na mo tro ye mo tena ase na mo hwede ekoso wiase ne abrabom ni asetena mu no eni nipa bi I mean as a nipa nye eti mo de nyum ne bae 10 months ago ni na eneya enyum ne timi ya heti nyankopon ya adom na aheti then social media na trend ko ba bia o na chese etimi ya flyer ko ba bia na sen na mo feel Eye ni je bebre. Okay. Eye ni je bebre pa na ye da nyankopon so ase. Esan se bebi a enwum ne duru no. Se ne yen Yesusu ye ni nyame amana tra so saa. Wow. Enti eye aseda na ye de me nyankopon. Ye da nyankopon ase na ye ya hohoho anso. Esan se nyame ede ye gina bebi. Enti eye ni je ebra ye hu se enwum no age ehini wo TikTok no ye kra na me sister e wo fie. Tiwa wana ofre me no so oba na am say yes no so wa kohwe TikTok na am say o da bi o na de na ekoso na o ma me account no so ko ne kokohwe ade afa me koko bie ya me flip cobra me fa ha cobra me fa what am say sister ti de nyame tumi ye ni san say na ye ni na ti che say na aye enigye na san ye osun just na de nyame aye no empura adwene so. Eti mo dream mo pese nyum we mo srera de se mo pese nyum we hifa na eko yes nyankopon ne se es onyame na wotutu onipa anamon edisi yie na obo ade na afa free sura ma wo so a ntimi nya ho hwe to onu nyankopon na wo free sura wo de amaye no ono asafo yi wo na mpagya ye nkosi mpempenso a onu nyame hwe a ohuni se eye ti yesre nyame se onfa ye nko ewiase afa na nyina yen ye de Yesusu ye dwene nyankompon ne ma ne bem ti ne wono asafo ye wo susu amaye no ma ne mure mu maye asase pa no wo de be kwa awie papa pie wo bibia be kan kakra afa cobra nwum ya mo de ba ye hu pa cho me da wase nyame nshira nsi no nshira wiase afa na nyina sisi ya hoho bebre kyerɛ sɛ baabi a nyankopɔn adi ya aduro no de nyame ase ye de wiase afa na nyinaa nso ase na yade srɛdeɛ ne sɛ yehia boafo correct a ɔmba bɛsɔ yasene correct enti ɛkwan no da hɔ no mo bibia ɔpɛ sɛ ɔba na ɔbɛsɔ yasene no ya yɛ ready twɛn das nyame nhyira mama Grace pɛ sɛ ɔbɛm kakra emaye pɛ sɛ ɔbɛm kakra maye yes enyuma efe no cobra ebeba that's it nana yes mama me chia wona mo hwehen endedwie so wonu ede bre na so sa brabo mu nsam onte no from bonabra me the council me chia Grace Divine for that's no kobwe we see nana me se me chia wona nyina reverend abia me chia asam na ebisam no mama kan fancy ai enyo asam na ebisam no enwuhia wiase bibiara oba wiase no ana wo wiase no owo botaya osidinti ne nyame opo papa no bobon okay enwaza enti no se wakade cobra no so ye wo what to din no yim da abo ne ye na so wotum de bi ne waza kansa bi etwini pa na dwem okay igina bibi do okay mama nka asem bia na baby some question bia ampo kan hina enyim de David onye ne cobra King David okay onye ne cobra tibe bia ono Dave ono sorry onye cobra na na won oye Goliath no do okay it's Goliath oye cobra ma offend so okay na David bejire na odum kunyim yi dam cobra no ifi wono do okay it's no so fina adrobo na wo nyipa ni tim no oba ma so be ye cobra no it's no so obetu David there wedim kunyim na wenyanyim kakra wantase otu David akapem bra nyankopon yi anosor ozine fi ho it's abrabo na ye bo no
Mami yina ye wo bi. Cobra no ye shas wo baby o. Okay. Ye shas wo asase bi a bibia nyedo. Okay. Ene nyankopon nam don kakrakra. Na me peche de bibia ye edudo. Nye de ye so ya na ye edu ho. Cobra bi ti yen. Wo hina busuam. Ye na sorum. Ye na yankofom. Impo bibia ewo adofo papa o. Na dam enjumi me pede ye dwen ne papam. Ini yeti yibonno ifi ho. Okay. Enti no me pede biara wo hwe hene nda due ama me yetere ye kase man fa blabo bia tra. De munjumi wo to wo me de wo to ne de obo wona dwum de wo to but me de wo so wo problem bi che nyipa bia nya asase do so nyi problem bia wo problem enti no problem no what atoto ho no me jiti de me hwe wono mu but mankasa ma fa blabo bi me da enti mo hu de ndem me bi so a wono so wa fam ina o hwe wono den e ma wo de cobra no wo de bay enti no zayer kan de na wona so what ye no he ye won sam bi mpo ka kire won no because sisi nyankopon na ya dom no we nyezini e bia na cobra bi tal baby onye ne besro but all try there obakwa no say na dwuna owia na kwatifika di wu anu aba na afa abeje ho awosen enti no owode won so hu de cobra na wo bo na chi no wo yi ne kire no wo yi ne ndema bo ne kire no oyaza oya boa so obabrabo mo ma nkwa obama ewu enti no won so won hwe de cobra bial ntuma mbase won adwen on fe confusion bian set ntu won asetem because cobra no wala awolebo awon no di hin wo ho because say ukunu dawden ne se cobra no wuroma benyin no edo no won obeda ne tam abense be se tum price no kun wa odwon bon pe ne pai cobra sunsun no eburu no berem okay sisi ya kaza ya ka sport bia okita cobra na hoden no ditipon otumi rebusuam enyo otumi ranam nyankum se de ya wa na kese ne ba otum wonu no tan ne ba ma me na ne ba ntem enyo otan ne ba oye honhom bia or mama kan me yesofo mama kan fa de oye honhom on ba wonem ba kaw na sunsum di no ye hu obodua kwan hurubu ase wa brabo nta brabo ye bo no mame edwumare ye owo edwude obi oye ne daw no oye ne fel no iwo cobra ya no cobra ma message bia se anjire ye no cobra obu wa be oye no kware bebre enwaze enti no na ya kasho biara oye edwuma bi ibiara oboa ibi ye mama ye wonta ma bi anyi pada ye nye no ye wo bebre nanso se nwaso no wodan cobra enti nyame anyi wadoma na se ayemi ye honhom te wo ma embuo bida enti ayende de me ye kampo chande kosi ayo hwanyenyi me pede tsase de cobra no o mba maka wanyi do se bi nye wonam na ofe na se chew de onyewa obakawoza owode ifa adwen na ehunyansa na hukwana abafada enyene badam am nyasam ina na wako enyo se cobra no se rubuku wa owo bi pede okawa nye biji ya na tebere mu ehu se drink kra ye de mo okra wotumi the poison fa no enyo oye no kware enyo enti se abo bi pede okawa owode won so edede no wo so wo ya abo nyansafo enti obaka wo dede no kaw enti ne se owo nyipesu bi ma manye de mete na ye hu adwumu owode wuti ye pie na sa ye wasem bi wode she bedroom a wonyim pay wall enti no before bedroom ade no bo pay wall na jede aye hu adwuma ye a bibia ntumi nsi se nyankopon abo modo mo edu pempensu ya munkai mweja wosra oyi mu fi nkwa sumbim na odmo abakanum me light dum pay me say me mbona na ma ne dinka asam ka na na mama brown adza me penasam ne de se menye ko me ba ko biche program na oka ababu mensam chede on give up for bibia mu okọ nanyim eyo no anyonyim ana na obecheche nanyim ana roko na mesam onso minyim de wa from no program no do inna de so ye wo me ba Nayas ne program do monso wa ba na fra wa from the bionka da me nso mi chafa wo mtina nkofie wa so aba na me show ma na me show pa no we futu na me kra no me bompa de wona me ba asa
were 3 na wobe. Tego sisters, daughters of glorious Jesus. Yeah, once also watch her. Jane and Benny's gospels. Yeah, I think be bro. What nam to one am basa. But still, woman and tiache. Empire na mystery. They say, oh, Donna, what they start you know, and tenase sa na sa or dono and anama ekan. Mamwa mo hono mo nkoye mo cobra na cobras. We say na we are free and I say na we are free. I feel we say within a short time na mo ntemu atete Nyankopon betimi anam sa wodo ya kan wa kama bomu na yi odo kese sonko cry de say enhira bi e ba beba mabra bomu ne mo asetene mu no ebeji mo nsem wo say na motin ya ye nwom ma 10 months o na mo nim say nwom yi e ba be page make matese ese mo de nwom mo de akọ studios ni ade mo de kan de ma presenters ni ade mode amema nkofo bebra o manso mu ana edo ko efanso ko si aga o man mode nante pa akra ni kumase mode ma presenters bebre mutuetu eskane ade so ko si hwe sa o se Nyankopon oye ni bibia wo ni bremu because mutuetu esika ebi ameka se besin akra na makoje thinking say bia mo so mu promote ana sa ade e da makoma so no mo so mo pese mo ani su ade hu ye de ebem so what I say obi one man ni so ade hu me ma be say nyom de me do that me bonyom obia ne dream so what I say na matimi ajade say na yentimi ansomase ansupporto mo you see Ghana no ye ndo ye hu so what I say enti no se ne ama e ka no atafe ne ye beba deep eyi na nkasa but ye try hu aba therefore ye try hu aba ye ba ye beto aso mo fidi na heya Jebo, Nyamba. Si Jemot Media ababa draw sekrom kumase atadwe ene atidene. CJ Multimedia yejumekuo kesi ababe PM wo Ghana ha. Efa nipakuo one day one ho akade. Sese wo pe stage, light, screen, sound ana empo video production ye ni nyina. Enu nti se ye nwum to gimedie. Se ye yie, se ye nipadom hia mu. Se ye mbeye live streaming ema ene ho hihye nyina. CJ Multimedia se ye wo ho ma. Ubehu ye wo boshen ye ne Masalachi Junction mi din hye ni mu. Freyen 050-196-7227 ana 024-608-1616. CJ Multimedia ye ni masters no. Too many worries Therefore, the more kwababim e de mo ba experiences in life jumedi so. Mama ne hunu nti mani ada ho. Ipe bi aye wo hu cobras. Ai ena ba ko na ka ho no kora so. Eye de eye Therefore, it's here to also you go so ne sister Gladys Obaapa Gladys go YouTuber Obaapa Gladys on any manager sister Pat and any P and beautiful P and Mama Grace you go so bobo money share on life experience e go sin wo hye bibiu ofa bibiu when you can show are teacher na sunyane ma bibiri ye to aso sister Gladys Obaapa ye pese oni ye ekọ deep life story deep and kasabe 10 minutes am I that's it Obaapa transfer junction na me papa na mama e ho na no mo okay na bedu baby my papa ko Nigeria okay e be ka me mama nko a okay abla bonu mo aye me mama ton ye mu madam nye easy o mama no e mo ton asoma me kan do bi onu masokwa janshi bi emza asema Obaapa me kan no enye tro eye enokre ene Maria Hussein bi ma fam okay ana me kan emre bi mama ko afum oton ne mu no wiye no ko afum okay sata na e ni patroy okay o mama wo mo say miensa sata no mi papa tu kwa na ye troy okay papa san bae no okay obewo ba ho kan ma na ye fo okay iti emre bi mama ton ne mu no wiye no ko afum sata no zinzo to kakra mami nam bridge sisa edua nom dato ensuo ne so e pa mami na me ka se Maria wo se mu
a pammy mammy, and you say, don't go. Raho. That's it. As one may to see. Na, me mammy say, what then suffer fall. Son, we near baby soon. Me say be a Gianni Bejano, ne Gianna so boo. Ay, one sash soon be I know dear brother Jimmy, named Pabua, the second, Ninako. I did betches on I mean so over one more. It's a bassano, it's me a PA. Well, PA you, okay, and nobody knows Suba. No, Becana, real was some side of training. I done me soon, the real way. It sounds like mammy a whole. It was so quite giant. You have a dinner call. Ana blabonu so ayet off no oso otu kwan kakra akope bibia ba no ne ma edi ntinya safie hu ampo ne so me maami mu a ngam papa kwa be fi no obeba no na nke sie ne yire dada na sa to kwa hwana mo mpo na agofre no ene edididi misa tina me maami ono ane ton mo ne kakra kakra hwe nipa miensa emu aye tin tiwe na hu ma bi e waso kwa janshin omo de ne ba no ye adwuma ana jam koso maami kakra timane maami na tana che temo ofi asokwa janshin no jam wo sana obi kwa be ka se efa Obaku mu no ne bi ojai akwa na wo ana bibi sei timame de me ba akra ye kwotran la te bi okoshin sata mi free janshin mi o P5 am be ko P6 ka che mi maami se on de me ba na odi mbe ko school ebi be tan ko na school wo Kamami mpunye matom. Na ngova mi go school ni dai tompo. Na kama kuma ntome yem. Mami afuma nko school. Okonye adwuma ye o graphic. Okwa no eja me ho. Graphic na che sa akra ha sem na wo kan you. Wodi mi fi obo ase ba akra. E ba akra. Abreben. Ache o. Etina so ba akra ha chan kasa. O sa de me call back. Se wo ja me ho na ni bewu. Obe ka se ebia na akoya tena saa tata na wo anim fi saa na wusa eti anye den obi wa hia no akra se na wo so no bi wa tena saa ndo bambu ka de akra no bo ba ya ebia kan life ka betima sesa na nka bi mpo abo wu to side wo call ye no de me buy o de call back to o side wo call bo ase okay o de call back to bo ase no le ko ye na me ma me ka che me so pa me cho me san go scram ze me o mam ba yi na umi na akoma ni mu me de me nko me ma me kan bia o se me nim de wo mu nduko squad a che beboa me ma me kan bia me se me class for ne koma ni mpa ne die enya de am okay nti wan ko ne den na ma me so nti no me ntimi anko school okay enti se wo hwe me na obi bate won chen a enye kobla wa kana bla bo mu ate Mera who won't be ene medru. But ebia maami ne TV ho wo hwa. Ma, so kai so obi akofo bi wasokwa janshin. Eye Obaapa emea. Why ye bi bet ka de me ko school na. Enka ebebo ama blabo. En obi me mpipa de na me ko hwe wo. Ntimi nka hwe. Ntimi nka hwe. Obaapa me dru ho ne ase atwose me obi enwura ho nkudwenso a. Sister me wura. Ana na wo kasa okọ ya adwongo bi pese asoka janshin wo ni sasa me kan na no kure e ba ne na okọchi adwongo na sabra bo ne mu ayeden tu jai school na dwuma akọkọ ya adwongo me ko bubu ja beton na me hu sa adwongo bi fia na makosere na mato na wa gba na makobo machine mi wi am de begu enetie nsuo mu se no be hu semini mu yenti no ana me kire wo no yakobo ni nyina awi o machine mu a ni ahon netie eni nsuo o pan mu ni ehwi adwene nyina de agum na adwene hono no be kwase na adwene aba na adwene ye ye de na tie nsuo se no betime yi adwene frim na se na mu kunye de bi wi abe wo ho no ahata okay ansana wode aguade mu okay achi wuchi wi a ansana da ko machine okay akonyam eti ahomache ana do nsaba betwi because sata na wi moyi winu se de anwane betimi ebeda wo betu do nsan dey atete
Obaapa mabre. So say ne Nyankopon aye madoma. Na ba bia be fa bia be odi kobra. Me free wa. Na ba ye kobra. Mabre. Me ko Japan wate. Oba epo enku hu. Na e bia na bi papa bi wo mu. Enko e kobla obi abla bom. Because kobla no obeye. Me da si. Show. Antivat. Kakra de beto aso. Ye de ye dwumedi na ba wi. Kakra me so me kan say abrabom no enema bebre na ya fam. Ena dia bedu bebe adui. Okay. Sa nema na ya fam no ewo mu se eya. Nenso efa beebi no aya na me ka cheminu ya ne se ehye yeden. Ehye modin ya. Because se wa mfemu a emma wo experience bia emma wo enyina so bia emma wo nyina so bia. Ma wo so ntumi mfa bi entu obi a oba efo. Me na misha fan se me papa ne me ma me se bi omo anware. Me papa nche papa jam hotu kwan. Okay. Ekota America almost 20 years. Okay. Nipa ye de yen share won sa no. Papa ne bring ni moje ni ye adwuma fi se ne ma wo Ghana. Tika wo pe better life e dia maye menso wona e ko share won sa no. Sabi di mabro. Nenso ni nyina mu na metena se first na ye meya me kaya etimi ye meya etimi su by na metena se ya na me san de aseda emenya nkopon so woda so tia se me da so tia se na me nkwa kita me ebia na sa time de na nka me pre no se minya ya nka me tia se okay enti wo bia wo fa bibibia mu no ma enhye woden na me woni da so enye wurade se nyankopon na se pa wo a na enida so nyina asa na sasa forward nye wu mu a abrabo no enida so ewo ho sister obeka kakra na anti bi me chia obi bia me ba Priscilla or SS ma sole fo nyina me chia obi a nyame nhira Ghana fo nyina nyame nhira we da asepa mama mpacho wadaroma program ya eba be koso eye 2nd November ya crusade kesie a chese gospel artist fo nyina eba brother Same ba PCS te ba chese Joyce Blessing ba program ne de Great Ampon ba chese obia ba na si mu nyina e program na si bi ni so bebia wo bia no bomodin ana fa number 0242 eye mama of mame I ne number na me boy 0242 84 24 59 me pa cho so for mame e number na ye boy 0242 84 24 59 yes sign atro e di egro me pacho baby awo bia opeso baby e free enjisika pomodin na bra fodo bra bebodum na dano me se ngosra ne anointing na e bedware mo wo hono no me se dano Nayas mi chiechia Obaapa Gladys ba se PCS ta mu nyina e ba wo PCS te ba bro chirefo a e ba no ehu ti me sra mo baby awo bia pomodin na yinhia 2nd November wa ma e wo adance ekunfi adance nti wo da mba kra 4th and 5th no day Saturday na Sunday na say okay na say program no ye no 2nd 3rd 4th and 5th oh okay it's na PSA mu nyina ba no ye o 8 na 4th and 5th no say anate oye aza ye dom ni nyar ba bobwa ma ye tum akoye na oh okay it's me sra mo so open hu nchire mu bia and no assign afre number 0242 82 84 24 59 0242 84 24 59 Mama Grace ne number nyame ensa won so ngo sra e wo maame ne so maame no nyame ensa won so ankasa me mfa na agro ba mo cho nyankopon hye man pa cho pese o kan bibia na zama kan de Israel Masarachi ho na me office okay wo nti se bi pede oba officer okay ofre no me ya eboy ya na me saka ni patro botum ye hye na ye tsin so mama wa kra he ya Israel la pass alaji enyo tabora alaji Israel ho ana of mama wo be bia wo bia pese be program ne adia modia o ya available 24 hours modia na numbers na e boy you know na free yakopon mo say to nsa mo mobile Auntie Gladys, I mean, what my name? We didn't on my passport to me, Gladys Nayas.
Eti ya go pon sha mo se beto safre mu a ba me da se me dia so pa mama Grace na go pon o sha onko so nye okese o mo ho ban mama Auntie Gladys ni manager ni pi afisi se e be bia mo adru ne pepura adwen ne ntia se so wate e mo bia nso a se be ye ni bi but ye nyina nso de be support bia no mimi nya ya nka me wish ne se so bi bo ame e wo mo ame nua nso wi ase ya fa nko ba bia ye me je hwe wasa se so unim bi obebo ate ne de obi ehu ne wo nso china obi enim di be sichina nti wo mwa bia ma yefa mwa yenia no wate anham aha na bre ne be makwane ye djumadi no ye de asi na se kese enkoma aboafo a asomase nyina enwi ehye mi me dofo ye cute cat parlor anti cute cat anti Sandra nyame onhraw papa Ghana ima wakwaba nyame onhraw wate unu kunu obusua ma me cheze obia ne workers nyina na nyame nhyira wate cute cat bana unse me hwan efe bia ono best style me nyame nhyira no bibi obia wo mo Abeka Junction na Abeka Junction ono mo akọ circle Abeka Junction ufrachi mota na abesia akọ circle Abeka Junction wo send fa wa bus stop wa na cute cat parlor e wo bia no bomotia na on style enwi papa wa numbers in a echegu e wo screen enim bedri hanen so dia e pardon see Obaapa Gladys ni manager ni pi edi adding food something eduane ye de natural spices ampa sa no anso na mama Grace nsusu dia maami nyame ye hira no wanyini na so hu na obekase afekwa yes am ya ye nekese pa essence of hwe ni ani die mu yi ye pardon food so ye wedding engagement ye anasa program ka pese ye na opobia ye nyane ama on pardon food so mo kwahyeman inside ka krabi na omura kwahyeman inside pitu bi no mo omodi ana frɛ won won numbers na etwagu e wo screen ni me do foi afi se bada mu nkonwa furniture papa bi dia wardrobe ne dining bibia a king of antique furniture will location e will as a branch sport building name na king of antique furniture e will be bia wo bia king of antique bomodia na frɛ won numbers no na etwagu e wo screen no eni me do foi afi si J multimedia se bia wo bia Christmas ubusu ye promotion ten this robe bia wo bia production bia opesa wo ye se ba equipment light sound nature se cameras papa dia studio dia me do for bia wo bia se ya kra na wo dia anase temane ni pattern be bia dia e la pass udu Ashanti home enchen na J media ewo won numbers in a echegu na me se wasan bia for kran so ewo kumase pomodin a se wo be frɛ won numbers ni bia me 0545059319 0545059319 CJ multimedia of baby a wo bia pomodin na frɛ promotion no egu so koso den baby a wo bia o de wo fra wo midin wate wo midin mame ebe settle ebe sortel afi angel cola just a drink one so a me ame papa doctor Kwaku oten akwa aba dwaman so me do fo be bia wo bia no se ba natural angel cola dia peach ne mango ne apple ne nkeka ho dia me do fo baby ba kope na obenya no you two just say depo kesi pa e wa masama baby wo bia me se angel cola na yen ye export ko abrochu fa na be bia Erofo program ekoso nyina angel cola na yedi baby will be our numbers no etwagu e wo twin nim number no 0244832286 0244832286 bomodi ana frɛ wo do papa bi bi to ama enchia kese enkomati mo Jerry manche Desmond just say little today na mu a ye chia mo yankopon hira mo MTN everywhere you go people joy cameraman kese pa yankopon nsho no so Michi obia Kobe editor I love you so much for me that say yankopon hira se kwasi adanwumre bia nya pre na wo pre na wo hwe experiences in life mama ne kunti na ni ada ho edru ya wadanso a area 3 to 4 near the ahihye so ko YouTube na Yas One TV ana experiences in life omodiana ko share subscribe na like yankopon hira obibia and as in chia and come about cheerful now. I love you. That's Sunday. Your best sign. Asia. I'm so
happy watching her mesmerized by the eyes. I'm so happy watching her mesmerized by the eyes. I'm so happy watching her mesmerized by the eyes. I'm so happy watching her mesmerized by the eyes. I'm so happy watching her mesmerized by the eyes. I'm so happy watching her mesmerized by the eyes. I'm so happy watching her mesmerized by the eyes. I'm so happy watching her mesmerized by the eyes. I'm so happy watching her mesmerized by the eyes. This program is proudly sponsored by CJ Multimedia. Angel Cola, King of Antique. The next gospel star.